گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. در استودیو با شما مرجانه شریفова. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری با مقصد اشتراک در افتتاح یک قطار انشاءات تعیناتی گوناگون، شناسایی با وضع کارهای کشاورزی و صحبت ملاقات با ساکنان و ناحیه دنقره ولایت ختلان تشریف آوردند. سفر کاری پرزیدنت مملکت از شناسایی با دستاوردهای خوجگیداران، غله‌کاران، چارواداران و دیگر رزق آفران ولایت ختلان آغاز گردید. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوره سفر کاری در ناحیه دنقره نخست از نمایش فروش محصولات کشاورزی و صنعتی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان که در مرکز سودای کیانوش به نمایش گذاشته شده بود بازدید نمودند. ناحیه دنقره در گذشته و امروز یکی از کلانترین و پیشقدمترین ناحیه‌های اگراری و صنعتی کشور به شمار می‌رود. خواجگیداران ناحیه در تامین اهالی کشور با غله، تخمی زراعت‌ها، خاشاک و دیگر محصولات کشاورزی سهم سزاوار می‌گذارند. دشت و صحرای فراخ و زمین‌های ناپیداکنار زراعت‌های گوناگون، اقلیم مساعد رشد ساحه‌های زراعتکاری، پختکاری، چارواداری، پرنده پروری و تجربه بای اندوخته مهنتکشان ناحیه را در جمهوری و بیرون از آن مشهور کرده است. در نمایشگاه محصول دسترنج مهنتکشان ولایت نتیجه مهنت ساکنان ناحیه و خوجگی‌های دهقانی آن به طور شایسته معرفی کرده شد. ضمن بازدید سرور دولت تاکید گردید که هدف دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره استراتژی تامین امنیت عضوقواری دسترسی بیشتر اهالی شهر و ناحیه‌های مملکت با محصولات خوش‌صفات و ارزان و از جهت اکولوژی تازه میباشد. همساله کشاورزان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در اساس اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سمت استفاده پرثمر زمین و انتخاب تخمی‌های خوش‌صفت میدان کشت زراعت گوناگون و باغات صادراتی را بیشتر نموده برابر تامین طلبات داخلی به خارج از کشور هم در حجم زیاد محصولات صادر می‌نمایند. اطلاع داده شد که در 4 ماه سال روان حجم عمومی استحصال محصولات کشاورزی در همه بخش‌های خوجگیداری ولایت ختلان به 797 میلیون و 254 هزار سومانی رسیده است که نشانداد مذکور نسبت به همین دوره سال گذشته 65 میلیون و 508 هزار سومانی زیاد بوده. سرعت افزایش 109% را تشکیل داده است. حجم استحصال محصولات کشاورزی در همه بخش‌های جمعیتی و خوجگی‌های دهقانی باشد در این دوره 191 میلیون و 630 هزار سومانی را تشکیل داده است که سرعت افزایش 129.2% را در بر می‌گیرد و این رقم در مقایسه با همین دوره سال سپری گردیده 43 میلیون و 258 هزار سومانی زیاد است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت صمیمی با کشاورزان جهت باز هم افزایش دادن محصولات از جهت اکولوژی تازه دستور و هدایت‌های سودمند دادند. تاکید گردید که سال جاری زحمتکشان ولایت ختلان در میدان 308124 گکتار کشت زراعتی گوناگون را به راه ماندند که 109% دورنما را تشکیل می‌دهد. در این دوره 129906 گکتار غله‌دونگی‌ها، 103898 گکتار زراعت تکنیکی از جمله پخته، 19019 گکتار سبزیجات، 6526 گکتار کارتوشکا، 11627 گکتار پولیزی‌ها و 10148 گکتار خوراک چاروا کشت کرده شده است. تا امروز حاصل 500 گکتار غله‌زار جمع‌آوری گردیده است که کشاورزان 1750 تن محصولات به دست آوردند و این نشانداد نسبت به همین دوره سال گذشته 760 تن زیاد میباشد. از میدان 6891 گکتار سبزیجات باشد تا امروز 186302 تن محصولات جمع‌آوری شده است که نسبت سال گذشته 71210 تن بیشتر است. از میدان عمومی زراعت کارتوشکا باشد حاصل 1396 گکتار آن گردآوری و 22388 تن حاصل به دست آمده است که در قیاس بر این دوره سال گذشته 13373 تن زیاد می باشد. طوری کشاورزان ولایت تاکید می‌دارند سال روان با مساعد آمدن آب و هوا حاصل سبزیجات و میوه‌جات نسبت به سال‌های قبلی به مراتب زیاد بوده. زحمتکشان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان توانستند که در برابر تامین بازار داخلی روند صادرات آن را به خارج از کشور هم سرعت بخشند. اطلاع داده شد که تا امروز از میدان عمومی باغ‌های حاصل دهنده شهر و ناحیه‌های ولایت 3388 تن محصولات از جمله گیلاس، آلو، شفتالو و زردالو جمع‌آوری گردیده است که نسبت سال گذشته 1571 تن زیاد می باشد. از حجم عمومی حاصل باغات تا به حالت 17 می سال روان 13113 تن محصولات صادرات شده است. ابراز گردید که این آمار در مقایسه با سال گذشته
аллакай 5691 тонна зиёд мебошад. аз ҷумла 12292 тонна пиёз ба Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои Қазоқистону Афғонистон ва Украина содирот шудааст. дар намоишгоҳ намунаи маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили гӯшт, 2 намуд картошка, 2 намуди помидор бодиринг, карам, гулкарам, сирпиёз, пиёз, каду, қаламвури булғорӣ, капутиҳо, мевагиҳо, зардолу, гелос, ҳандалак, себи пешпазак, шафтолу, олуболу, лиму, қулфинай, лаблабуи сурх, 8 намуд ғалладунагиҳо, асал, молу маводи истеҳсоли корхонаҳои саноатӣ пешкаш гардид. маҳсулоти тару тозаи кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилоят ки дар растаҳо ба намоиш гузошта шуда буд, аз рушди мутаассили ин соҳа ва заҳмати шабонарӯзии меҳнаткашон шаҳодат медод. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кишоварзону хоҷагидорон ҷиҳати самаранок истифода намудани ҳар як ваҷаб замин маслиҳатҳои муфид доданд. тавре ба сарвари давлат маълумот дода шуд, ҳаммасола дар пайи амалӣ гардидани ҳадафҳо дар самти афзоиш додани маҳсулоти кишоварзӣ ва содироти он ба хориҷ аз кишвар сатҳи зиндагии хоҷагидорону кишоварзон беҳтар мегардад. рушди соҳаи замбури асалпараварӣ низ дар миқёси вилоят назаррас буда, заҳматкашон ҳамасола бо афзун намудани шумораи оилаҳои он даҳо тонна асали аз ҷиҳати экологӣ тозаву серғизо ба даст меоранд. иттилоъ дода шуд ки айни ҳол шумораи оилаҳои замбури асал дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 6950 оиларо дар бар мегирад ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 860 оила зиёд мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон дар ин намоишгоҳ бо ҳунари волои занону бонувон ки ба пухтани нонҳои лазиз машғул буданд шинос шуда ба ҳунари онҳо таҳсину офарин хонданд. сарвари давлат онҳоро барои омӯзонидани нозугиҳои ин ҳунар ба ҷавондухтарон ҳидоят карданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара аз намоиши чорвои хурсоти хоҷагиҳои чорвопарварии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дидан намуданд. хоҷагиҳои зотпарварии шаҳру ноҳияҳои вилоят дар маркази савдои Каёнуш намунаи чорвои хурсоти хурду калон ва намудҳои гуногуни паррандаю моҳӣ ва дигар дастовардҳоро ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин намоишгоҳ муаррифӣ карданд. мақсад аз намоиши дастовардҳои соҳаи чорводорӣ ки дар партави дастуру ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир гардид, муаррифии бештари дастовардҳои хоҷагиҳои чорводорӣ ва бадин васила мусоидат ба таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар макони баргузории намоиши чорвои хуршсод нахуст навгониҳо озмоишгоҳи бойтурӣ ва дигар дастовардҳои муассисаи давлатии бойтуркунии сунъӣ пешкаш карда шуд. таъкид гардид ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо ворид намудани таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири бордоркунии сунъии чорво ки бо мақсади хуршсодкунӣ амалӣ карда мешавад, хоҷагиҳои чорвопарвар таи солҳои охир ба пешрафтҳои зиёде ноил гардиданд. дар намоишгоҳ хоҷагиҳои чорвопарвари вилояти Хатлон зиёда аз 150 сар чорвои калони зотҳои шивецу зебумонанд, сиёҳаъло, сементал, қазоқии сарсафед, абердин ангус ва 630 сар моли майдаи зотҳои ҳисорӣ, қароқулӣ, тоҷикӣ, маҳинпашми дарвозӣ ва наздики 30 сар аспи тоҷикиро ба мараз гузоштанд. иттилоъ дода шуд ки феълан дар вилояти Хатлон 13 хоҷагии давлатию ҷамъиятӣ оид ба парвариши чорвои калони зотӣ, 13 хоҷагӣ оид ба нигоҳубини чорвои майдаи зотӣ, 2 хоҷагӣ оид ба парвариши аспи тоҷикӣ, 1 хоҷагии моҳипарварии зотӣ ва дар маҷмӯъ 29 хоҷагии зотпарварӣ фаъолият дорад ки дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати гӯшту шир мусоидати фаъол мекунад. президенти мамлакат зимни бозид аз намоишгоҳ бо таваҷҷӯҳи махсус ба парвариши чорвои хуршсоти хурду калон дастур доданд ки саршумори зотҳои манфиатовар афзун ва парвариши онҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят васеъ ба роҳ монда шавад. ҳамчунин бо дар назар дошти мавҷудияти имконоти васеъ дар самти истеҳсол ва коркарди гӯшту шир ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати онҳо дастур дода шуд ки тадбирҳо дар ин самт бояд тақвият дода шавад. тавре иттилоъ дода шуд дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидории вилояти Хатлон ба ҳолати 1 майи соли 2019 985544 сар чорвои калони шохдор ба қайд гирифта шудааст ки ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 19263 сар зиёд мебошад. ҳамчунин дар ин давра саршумори моли майда ба 2,435,000 сар расидааст ки нишондоди мазкур дар муқоиса ба соли 2018 75000 сар зиёд аст. чорвопарварони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон истеҳсоли маҳсулотро сол аз сол дар асоси иҷрои дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
афзун намуда талош мекунанд то дар таъмини ҳадафи стратегии давлати ҳукумати тоҷикистон яъне амнияти озуқаворӣ саҳми назар аст дошта бошанд. Танҳо давоми 4 моҳи соли 2019 чорводорони вилоят истеҳсоли маҳсулотро ба 663 миллиону 905 ҳазор сомонӣ расонданд ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 32 миллиону 383 ҳазор сомонӣ зиёд аст. дар маҷмӯъ бино ба таъкиди масъулини соҳа суръати афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ин давра 109% ташкил дод. истеҳсоли гӯшт дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидории вилояти хатлон дар заминаи иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таъмини сокинони мамлакат бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ дар 4 моҳи соли равон ба 19190 тонна расонида шуда чорводорон 44542 тонна шир истеҳсол намуданд ки нисбат ба соли гузашта 3713 тонна бештар мебошад. чорводорони вилояти хатлон ҳамасола дар заминаи дастурҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти беталаф баровардани чорво аз зимистон ва захираи барзиёди хӯроки чорво маъракаи наслгириро ҳам бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст намуда моли хушсифат ба даст меоранд. иттилоъ дода шуд ки дар маъракаи имсолаи наслгирӣ чорводорони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон 9851 сар гусола, 176740 сар барраю бузғола ва 2269 сар тойча насл гирифтанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз намунаи аспҳои хушзод ки дар ин намоишгоҳ пешкаш гардида буд ба масъулин барои тараққӣ додани соҳаи аспарварӣ ва афзун намудани шумораи хоҷагиҳои соҳаи дастур доданд. таъкид гардид ки саршумори асп то 1 майи соли равон дар вилоят ба 58699 адад расидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 244 сар зиёд мебошад. дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар вилояти хатлон баробари чорводорӣ ва паррандапарварӣ ва моҳидорӣ низ таваҷҷӯҳ бештар гардида теъдоди хоҷагиҳои моҳипарвар ва фабрикаҳои мурғпарварӣ низ сол то сол афзун мегардад. зимни боздиди президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз гӯшаи дигари намоишгоҳи дар он наздики 10 намуди парранда ба тамошо гузошта шуда буд. зикр гардид ки феълан дар бахшҳои ҷамъиятию хоҷагиҳои деҳқонии вилоят 11 фабрикаи паррандапарварӣ бо фарогирии наздики 2 миллион сар мурғ фаъолият дорад ки сол аз сол истеҳсоли тухму гӯшти парҳезӣ дар миқёси вилоят афзун карда мешавад. дар заминаи татбиқи барномаҳои қабулнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва имтиёзҳои пешниҳод гардида соли ҷорӣ паррандапарварони вилоят 28 миллиону 587 ҳазор дона тухм истеҳсол намуданд ки нисбати соли гузашта 1 миллиону 798 ҳазор дона зиёд мебошад. иттилоъ дода шуд ки дар ноҳияи Данғара ки ду корхонаи паррандапарварӣ ба номи кооперативи тиҷоратӣ ба номи Раҳмонҷон фаъолият дорад. танҳо дар 4 моҳи соли равон 120 тонна гӯшт ва 1 миллиону 200 ҳазор дона тухм истеҳсол ва пешниҳоди қисмҳои низомии мамлакат карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз намоишгоҳ ба натиҷаҳои кори хоҷагиҳои давлатии моҳипарварии шаҳру ноҳияҳои вилоят низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят моҳипарварӣ низ дар заминаи татбиқи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи пешвои миллат сол аз сол бо зиёд гардидани хоҷагиҳои моҳипарвар рушд мекунад ва барои сокинон ҷойҳои нави корӣ фароҳам мегардад. иттилоъ дода шуд ки дар ҳудуди вилояти хатлон феълан 221 хоҷагии моҳипарвар бо фарогирии майдони 2244 гектар кӯлу ҳавзҳо фаъолият дорад ва соли 2018 моҳипарварон 1625 тонна гӯшти парҳезӣ истеҳсол ва пешниҳоди сокинон намуданд. дар гӯшаи намоишгоҳ ки раванди тавлиди инкубатсионии моҳӣ ва кирминачамоҳиҳо ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ карда шуд, моҳипарварон зимни суҳбати самимӣ таъкид доштанд ки соли равон бо зиёд намудани шумораи хоҷагиҳои моҳипарвар нақша доранд ки 1750 тонна гӯшти моҳӣ истеҳсол ва пешниҳоди бозори истеъмолӣ хоҳанд кард. чорводорони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон баргузории ин гуна намоиши сатҳи баланди дастоварҳоро омили муҳим ва такондиҳанда ба пешрафти ин соҳаи афзалиятнок дар мамлакат унвон намуда таъкид доштанд ки дар заминаи дастурҳои ҳукумати мамлакат талош мекунанд то дар татбиқи ҳадафҳои асосии барномаи маҷмӯии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 саҳми бештар дошта бошанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Данғара дар даромадгоҳи деҳоти Пушинг бо буридани лентаи рамзии роҳи мошингарди Данғара Пушингро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ин роҳ деҳаҳои Пушинг, Алиҷон, Ғиҷовак ва Паркамчиро бо маркази ноҳияи Данғара мепайвандад ва дарозии он 18 километрро ташкил медиҳад. акнун баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор додани роҳи мошингард ҳазорҳо нафар сокинони деҳаҳои Пушинг, Алиҷон, Ғиҷовак аз
این راه به طور ثمرانک استفاده میبرند. رفت و آمد بی‌ممانعت آدمان و نقلیات تمام فصل‌های سال تامین و انتقال مسافر و مال آسان می‌گردد. بنیاد راه در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی تحفه ارزنده حکومت جمهوری تاجیکستان به مردم ناحیه دنغره میباشد. زیرا راه ماشینگرد با دستور بی‌واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود راه تاجیک با صفت بلند و جوابگو به طلبات استانداردهای راهسازی بنیاد کرده شد. راهسازان در وقت ساختمان همه طلبات معیارها را به نوبت گرفته کارهای بنیاد راه پیاده‌گرد، جویبارهای دو کناری راه، قبرهای آبگذر، چراغان‌کنی قد راه را انجام دادند. برای راه ماشینگرد در منطقه‌های گوناگون از 4 از 5 تا 14 متر در بر می‌گیرد. برای چراغان‌کنی راه مذکور در محله‌های اهالی‌نشین 240 عدد ستونپایه با چراغ‌ها شنونده شدند. در مسیر این راه برای جوابگو نمودن به طلبات راهسازی ده‌ها عدد علامت‌های اشاراتی نصب گردیدند. برای در رفت ساختمان با شوق فرا گرفتن اهالی از طرف پودرچیان 50 نفر به کار جلب کرده شدند. همچنین برای بنیاد راه از تکنیک‌های معاصر راهسازی استفاده گردید. ساختمانچیان کوشش کردند که راه را با صفت سازند تا آنها سال‌های دراز به مردم دهات خدمت رساند و برای این اقدامشان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با آنها بهای ارزنده دادند. بعد مورد بهره‌برداری قرار دادن راه ماشینگرد دنغره پوشنگ سرور دولت محترم امامعلی رحمان در مرکز دهه پوشنگ دیگر انشاءات را که از طرف ساکنان وطنپروری آن ساخته شده است افتتاح کردند. در مرکز دهه پوشنگ با دستگیری بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک مکتب معاصر بنیاد گردید. ساختمان بنای نوی مکتب میانه تحصیلات عمومی رقم 5 دهه پوشنگ سال 2016 آغاز گردیده در روزهای فصل زیبای بهار مورد بهره‌برداری قرار داده شد. مساحت عمومی زمین مکتب 2 از 5 گکتار را تشکیل می‌دهد و آن در مرکز دهه در جای خوشبود و هوا ساخته شده است. مکتب برای 1520 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده از 2 بنای علاهده عبارت است. مؤسسه تعلیمی 3 آشیانه بوده دارای 30 سیمخانه از جمله سیمخانه‌های کامپیوتری با 25 کامپیوتر، شیمی، بیولوژی و فیزیک میباشد. همه سیمخانه‌ها با اشیاء ضروری خوانش، میز و کرسی‌ها و اسباب‌های عیانی مجهز گردیده است. برای تامین پوره شرایط علم و هنر آموزی با مشق و تمرین فرا گرفتن فرزندان در مؤسسه تازه بنیاد معاصرترین شرایط فراهم آورده شده است. از جمله تالار ورزش با 300 جای نشست و میدانچه ورزش برای بازی‌های مختلف ورزشی. برای برگزاری چرابینی‌های گوناگون مکتبی، محفل‌های فرهنگی و دیگر جماعت‌ها تالار مجلس با 250 جای نشست با طرح خیلی زیبا ساخته شده است. آشخانه با 50 جای، با خانه برای گرم‌دهی به سیمخانه‌های مکتب، حوض آب برای تامین آب آشامیدنی با غنجایش 15 کوب آب و انبار ذخیره انگشت از امکانات دیگری مؤسسه می باشد که در وقت بنیاد مکتب به این نوبت گرفته شده است. در وقت ساختمان مکتبی نو 500 نفر ساکنان محلی با کار موقتی و معاش خوب تامین گشتند. در دهه پوشین قبلا مکتب با 850 نفر جای فعالیت داشت ولی آن به شرایط روز و طلبات جوابگو نبود. اینک با دستگیری پیشوای ملت این مشکلی فرزندان ساکنان دهه پوشین حل گردید و آنها صاحب درگاه زمانوی علم و معرفت گردیدند. در مرکز دهه پوشنگ با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنای تولدخانه معاصر در شفت مؤسسه نوی تعلیمی افتتاح یافت. بهداشت سطح زندگی مردم، دسترسی به خدمت‌رسانی معاصر طبی، پیشگیری بیماری‌های گوناگون، کاهش دادن خفت فوت مادر و کودک همیشه در مد نظر رهبریت دولت حکومت کشور قرار دارد. به خاطر به طلبات زمان جوابگو گرداندن فعالیت مرکزهای سلامتی، آسان کردن مشکل مردم برای تشخیص و توابع از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی ساختمان مجهزگردانی مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی در دهات به حکم عنعنه درآمده است. در دهات پوشین قبلا بنگاه طبی فعالیت می‌کرد که به همه ساکنان به طور قانع کننده خدمت رسانیده نمی‌توانست. از جانب صاحبکاران دهه مرکز سلامتی کهنه از نو تعمیر و تجدید گردیده در نزد آن تولدخانه معاصر با تمام تجهیزات ضروری مجهز ساخته شد. در مرکز سلامتی و تولدخانه نو 3 حجره مادر و کودک، 1 حجره ختنه، 2 اتاق تشخیص و دیگر حجره‌های یوریرسان موجود است. سالهای پیش مردم برای تشخیص توابع در فصل‌های گرما و سردی به مرکز ناحیه می‌رفتند. اکنون این مشکلات آنها با بنیاد تولدخانه و تجدید مرکز سلامتی حل گردید. در این روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مرکز سلامتی دهه پوشنگ ماشین یوری تجلی طبی تقدیم کردند. سرور دولت به اقدام شایسته ساکنان دهه، صاحبکاران سخاوتمند و وطندوست برای بنیاد تولدخانه و دستگیری سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان بهای بلند دادند.
дар назди таваллудхона ва паҳлӯи мактаби навбунёд аз ҷониби соҳибкорони деҳа як мавзеи нообод ба маркази фарҳангию фароғатии Пушинг сайргоҳи мардум табдил дода шуд. масоҳати боғчаи фароғатӣ 0,70 гектарро ташкил дода, он ба таври замонавӣ бо истифода аз таҷҳизоти равшандиҳанда оро дода шудааст. равшан шудани роҳрафҳо бо чароғҳои ранга, кашидани суратҳои диққатҷалбкунанда, ду суҳбаткарда ва нишастгоҳҳо аз ороишоти маркази истироҳату фароғат мебошад. ҳамчунин барои зебову назаррабо гаштани он дарахтони гуногуни ороишӣ шинонида шудааст. акнун ин маҳал низ макони дилфиреби сайру тамошои мардум ва гулгашти фароғатии сокинон гашт. дар паҳлӯи боғчаи фарҳангӣ варзишгоҳи хурд барои бозии кӯдакону наврасон сохта шудааст. ҳадафи бунёди майдонча ҷалби насли оянда ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. дар ин ҷо тамоми талаботи меъёрҳои бунёди варзишгоҳҳо ба инобат гирифта шудааст ва майдончаи варзишӣ ба стандартҳо мутобиқ мебошад. дар як мавзеи хушбоду ҳавои деҳаи Пушинг асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзишгоҳи навро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо сокинону фаъолони деҳа мулоқоти самимӣ доир карда. яке аз иншоотҳои арзандаи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки сокинони деҳаи Пушинг бунёд карданд, маҷмӯаи калони майдони парчам ва нишони давлатӣ бо варзишгоҳ ва растаи ҳунармандон мебошад. дар ҳудуди майдони парчам ва нишон ки 2,5 гектарро ташкил медиҳад, гулгашт, боғи фароғатӣ, варзишгоҳ бо 2500 ҷойи нишаст, дуконҳо дар растаи ҳунармандон бунёд шуданд. баландии пояи парчам 25 метрро ташкил дода, андозаи матои он бараш 5 метр ва дарозияш 10 метр мебошад. баландии пояи нишони давлатӣ 17 метр аст. барои сайругашти мардум 20 адад сутуни чароғ гирдогирди майдон насб карда шудааст. инчунин дар ин ҷо барои ороиш ва хушбоду ҳаво гардондани мавзеъ 1000 дона ниҳолҳои гуногуни ороишӣ ва сояфкан шинонидаанд. варзишгоҳи дар ҳудуди боғи парчам ва нишон сохта шудааст, барои 2500 ҷойи нишаст мебошад. акнун имкон аст ки дар ин майдони сокинон бозиҳои гуногун ва барномаҳои бошукӯҳи идона доир намоянд. барои истифодаи пурсамари ҳар як ваҷаб замини боғи парчам ва нишони давлатӣ дар зери нишастгоҳҳои варзишгоҳ 18 дукони ҳунармандон дар растаи ҳунарҳои мардумӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамаи дуконҳо ба ҳунармандони деҳаи Пушинг ройгон пешкаш карда шудааст то ин устоҳои чӯбу оҳан, дузандаҳои моҳир дар солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз он ба таври самаранок истифода бурда сатҳи зиндагии худро беҳтар намоянд. дар солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аҳли ҳунар аз имтиёзҳои сарвари давлат ба монанди аз андоз озод шудан ва ғайра бархурдоранд. ройгон пешкаш кардани дуконҳо ба ҳунармандони деҳа ғамхории навбатии ҳукумати мамлакат нисбат ба сокинони деҳоти Пушинг мебошад. дар вақти сохтмони боғи парчам ва нишони давлатӣ зиёда аз 100 нафар сохтмончӣ бо кори муваққатӣ таъмин шуданд. баъди ба истифода додани иншоот бошад 30 кас ба кори доимӣ ҷалб гардид. 4 ҳайкали шер рамзи тавоноии миллати тамаддунофари тоҷик дар назди парчаму нишон ва 1000 метри мураббаъ роҳи сафолакпош аз ороишоти дигари боғ мебошад. майдони парчам ва нишон макони дилфиребу мусоиди сайру тамошои сокинони деҳаи Пушинг ва меҳмонон гардид. акнун мардум метавонанд ба таври васеъ аз имконоти истироҳатию фароғатии он самаранок истифода баранд. мавриди зикр аст ки бунёди парчам ва нишон дар саросари мамлакат нишонаи олии қадршиносии миллии тоҷик аз арзиш ва муқаддасоти миллӣ мебошад. баъди ифтитоҳи варзишгоҳ ва шиносоӣ бо дастовардҳои мардум дар растаи ҳунармандон, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди сокинони ташаббускори деҳаи Пушинг суханронӣ карда ифтитоҳи иншооти навро муборакбод гуфтанд. сокинони шукргузори деҳоти Пушинг зимни баромади худ ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳамаи ташаббусҳои созанда, ғамхории ҳамешагӣ ва таъмини зиндагии шоиста изҳори сипос карданд. тавре таъкид карда шуд, ноҳияи Данғара дар гузашта ва имрӯз яке аз калонтарин ва пешқадамтарин ноҳияҳои аграрию саноатии мамлакат ба ҳисоб рафта. нақши он дар таъмин ва таҳкими амнияти озуқаворӣ хеле зиёд аст. дашту саҳрои фароху заминҳои нопайдоканори зироатҳои гуногун, иқлими мусоиди рушди соҳаҳои зироаткорӣ, пахтакорӣ, чорводорӣ, паррандапарварӣ ва таҷрибаи бои андохтаи меҳнаткашон ноҳияро дар ҷумҳурӣ ва берун аз он машҳур кардааст. гузориши ҳамкорони мо. бо фаъолияти дастаҷамъонаи сокинон ва 1823 хоҷагии деҳқонию кооперативҳои истеҳсолии ноҳияи Данғараи вилояти Хатнон бозори истеъмолии мамлакат таъмин ва дар самти расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ қадамҳои устувор гузошта мешавад. ноҳияи Данғара яке аз калонтарин ноҳияи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, хоҷагидорону кишоварзонаш бо ба даст овардани ҳосили баланд ин ноҳияи вилояти Хатнонро ҳам дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон
тоҷикистон ва ҳам берун аз он шӯҳратёр намудаанд. дар замони соҳибистиқлолӣ кишоварзону хоҷагидорон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кӯшиш доранд ки бо заҳмату талошҳои пайваста шӯҳрати пешинаи ноҳияи Данғараро ҳифз намоянд. кишоварзони ноҳияи Данғара дастур супоришҳои пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ дониста кӯшиш ба харҷ доданд ки бо омадани боду ҳавои мусоид коркарди тамоми намуди зироатҳои кишоварзӣ, тухмӣ ба сифат, коркарди агротехникӣ, ғизодиҳӣ, нуриҳои минераливу органикиро сари вақт гузаронида имсол ҳосили хуби зироатҳо, ҳосили баланди зироатҳоро таъмин кардааст. ба ғайр аз таъминоти худӣ мо метавонем ки бо ҳосили баланди зироатҳо ҳам содироти дохилӣ ва ҳам содироти берун аз кишварро таъмин намоем. дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатнун 3744 гектар замини корам мавҷуд мебошад ки аз ин 10222 гектарашро заминҳои обӣ ташкил медиҳад. ба даст овардани муваффақияти бештар, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ аз ҳадафҳои аслии кишоварзони ноҳияи Данғара дониста мешавад. ҳамин аст ки то имрӯз дар ин ноҳияи кишоварзии Тоҷикистон дар масоҳати 19129 гектар гандум, 3027 гектар ҷав, 300 гектар лӯбиёгиҳо, 443 гектар картошка, 965 гектар сабзавот ва 420 гектар полезӣ кишт карда шудааст. ноҳияи Данғара яке аз ноҳияҳои калонтарини агросаноатӣ на фақат вилояти Хатнун, балки ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. бо ҳавои мусоиди имсол имконият дод ки ҳосили фаровон расонда шавад. ба ҳисоби пешакии мутахассисон имконияти аз заминҳои обӣ гирифтани 50 сентнер ва аз заминҳои лалмӣ 30 сентнер ҳосил мебошад. ҳамаи ин вобаста ба агротехника, тухмии хушсифат, муҳлати кишт вобастагӣ калон дорад. бинобар ин кишоварзони мо ҳама инро ба назар гирифта тухмиҳои беҳтаринро ба даст оварда кишт намуданд. дар ноҳия асосан навъҳои репродуксияҳои элита ва якуми Краснодар 99, Крассар, Велена, Иришка, фарҳодӣ, садоқат ва дигар навъҳое мебошад ки таҷрибаҳои охир нишон дод ки навъҳои дар болоқайшуда ҳосили фаровон медиҳанд. сол ба сол вақте ки технологияи навро ворид карданд, ин имконият дод ки ҳосил нисбат ба солҳои пештар зиёд шавад. имрӯзҳо дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатнун фаъолияти хоҷагӣ ва кооперативҳои истеҳсолӣ самтҳои гуногуни кишоварзиро дар бар гирифта, ҳосили ба даст омада хоҷагидорону кишоварзонро ҳавасманд намуда, онҳо ба таҳкими соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кардаанд. 32 гектар замин, 15 гектар пахта, 14 гектар ғалла, нави Алекс, дар 7 гектар тарбуз, 1 гектар қулфинай, 50 сотих помидор, 1 гектар дигар маҳсулоти мошур, наск, нахот ин чизо дигар киш кардем. аз аввали мавсим барои аз 1 гектар замин 10 тонн қулфинай ҷамъоварӣ кардем ва бозор содирот кардем. дар баробари он ки имрӯзҳо дар бозорҳои ноҳия ва дигар минтақаҳои мамлакат самараи дастранҷи хоҷагидорони ноҳияи Данғара пешниҳоди сокинон гардонида шудааст, мавсими ҳосилғундории полизиҳо низ фаро расидааст. бо мақсади қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ, кишоварзон аз имкониятҳои фароҳам овардашуда самаранок истифода намуда истодаанд. яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. мо ба пуррагӣ гуфта метавонем ки кишоварзони ноҳияи Данғара таъмини амнияти озуқавориро на дар ноҳия вилоят, балки дар тамоми ҷумҳур бо зироатҳои хушсифати худ, бо баланд гардидани ҳосили зироатҳо иҷро менамоем. дар 100 гектар замин 7 гектар гулҳои шифобахш, як 16 намуд гулҳора коридагием, 40 гектар замин тарбузо коридагием, пешаш пухта истодааст, 11 гектар да пиёз кардагием, 2 гектар картошка коридагием, 6 навъи гандуми аз Россия, аз гандумҳои худамон оварда коридагием дар 45 гектар замин, 8 намуд сортҳои харбузои маҳаллӣ ва харбузои аз Ӯзбекистон сортҳои нав овардагием барои дар оянда тухмпарвариро дар Данғара ташкил кардан.
васеъ намудани майдони боғот, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида ва дар ин замина зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоту таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои аслии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. нишондиҳандаҳо аз он далолат мекунад ки хоҷагидорони ноҳияи Данғара дар самти аз худ кардани замин ва самаранок истифода бурдани он таҷрибаи кофӣ доранд. ҳамчунин истифодаи усулҳои пешқадам дар самти рушди соҳа низ омили дигарест ки деҳқонони ноҳияи Данғара ҳангоми кишту парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва рушди соҳаи боғу токпарварӣ аз он истифода мебаранд. масоҳати боғу токзор дар ноҳия 5793 гектар мебошад. иҷрои саривақтии дастуру супориш ва роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми сафарҳои корӣ ва татбиқи нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ барои зиёд шудани боғҳои намунавӣ ва ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда дар ноҳияи Данғара имкон фароҳам овард. дар талу теппаҳое ки солиёни зиёд бекорхобида буд, давоми солҳои охир дар доираи барномаҳои соҳавӣ аз ҷумла барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 ҷиҳати зиёд кардани майдони боғот, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулот ва расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ боғҳои намунавӣ бунёд шудааст. танҳо соли равон дар ноҳияи Данғара 260 гектар боғи нав бунёд карда шуд ки 100 гектарашро боғи интенсивӣ ташкил медиҳад. дар доираи сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар ноҳияи Данғара аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаи талу теппа ва обёрӣ кардани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда майдони кишт васеъ карда мешавад. зеро таҷриба собит намуд ки давоми солҳои охир аз худ кардани заминҳои бекорхобида ва бо ҷои корӣ фаро гирифтани шаҳрвандон ба беҳтаршавии сатҳи зиндагӣ ва рушди иқтисодии ноҳия такон бахшидааст. соли 2018 1750 гектар заминҳои лалмӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба заминҳои обӣ табдил дода шуд ва мо тамоми намуди зироатҳоро махсусан кишти пахтаро нисбат ба солҳои пешин зиёд кардем ва бо обӣ шудани заминҳо мардум аллакай аз ҳар як гектар замин 2 ҳосил ба даст меоранд ва баъзе қидаҳои замине ҳастанд ки мардум кор карда 3 ҳосилро ҳам пурра ба даст меоранд. ҳамчунин дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатон бо муҳайё гардидани шароити мусоиди парвариши чорво ва ташкили хоҷагиҳои чорводорию зотпарварӣ ин соҳаи сердаромади хоҷагии халқи мамлакат низ рушд карда саршумори чорвои калону майда ба маротиб зиёд гардид. солҳои охир бо бароҳ мондани парвариши чорвои хушзод истеҳсоли гӯшту шир дар ноҳия ба маротиб афзоиш ёфта воридоти маҳсулоти ширин низ кам гардид. бо мақсади боз ҳам тараққӣ додани соҳаи чорводорӣ ва бароҳ мондани парвариши чорвои хушзод тибқи нақшачорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардонида мешавад. айни ҳол дар ноҳия ба миқдори 400 000 зиёдтар моли айвони шохдори майда, 67 000 сар моли айвони шохдори калон, 5 000 сар асб мавҷуд аст. айни ҳол фақат дар хоҷагиҳои чорводории ҷамоавӣ мо қариб 30 000 сар барои бузғола гирифтем. омили асосии муваффақияти чорводории Данғара дар захираи дурусти тайёр кардани хошоки дурушт, хошоки ширадор, хошоки консентратӣ, нигоҳубини чорво ва роҳ мондани парвариши зотҳои нави чорвое ки маҳсулоти ба сифат баланд медиҳанд, насли хушзод тавлид мекунанд. ҳамин аст. чорводорӣ ки яке аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб меравад, парваришу нигоҳубин ва хушзодкунии он низ нозукиҳои хоси худро дошта заҳмати зиёд талаб мекунад. асоси муваффақияти хоҷагиҳое ки дар ин самт ба дастовардҳо ноил шудаанд, истифодаи технологияи нав, бордоркунии сунъии чорво, нигоҳубин ва риояи дигар нозукиҳои соҳа ба ҳисоб меравад. дастгирии пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалишавии барномаҳои соҳавӣ аст ки дар як муддати кӯтоҳ фаъолияти хоҷагиҳои зотпарварӣ рушд намуда имрӯз аллакай ҳамагон барои бароҳ мондани парвариши чорвои майдаю калони хушзод таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда онро дар амал татбиқ мекунанд. бо мусоид омадани обу ҳаво ва рустани алафҳо дар талу теппаҳои ҳудуди ноҳияи Данғара кишоварзону хоҷагидорони ноҳия ҷамъоварии хӯроки чорворо ба таври дастаҷамъона ва бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ идома медиҳанд. мувофиқи нақша имсол бояд дар ноҳияи Данғара 104 000 тонна хӯроки дурушти чорво захира карда шавад. истифодаи техникаҳои соҳавӣ ва фаъолияти дастаҷамъона имкон фароҳам овардааст ки дар ноҳия то имрӯз дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ наздики 30 000 тонна хӯроки чорво захира карда шавад. тавре
از گذشته عیان است در این سمت نیز ساکنان ناحیه دنغره تجربه غنی دارند. نوبسته از آنکه که در موسم سپری گشته بارشات کم بود، خوجگیداران ناحیه دنغره نقشه جمع‌آوری خوراک درشت چربا را 105% اجرا کرده بودند. امسال نیز مسئولین از تمام امکانات استفاده می‌نمایند تا که ذخیره خوراک درشت چربا را سری وقت به انجام رسانیده رشد ساحه چرباداری را تامین کنند. صرف نظر از آنکه با مساعد آمدن آب و هوا در تل و تپه‌های حدود ناحیه دنغره علف فراوان است، خوجگیداران در مساحت 660 گکتار زراعت گوناگون را برای خوراک چربا کشت نموده‌اند. این خشکی که در ناحیه دنغره موجود است، ما نقشه داریم که همین چرباداران عموما خوجگیداران ناحیه دنغره به مقدار ذخیره 2 ساله خشک چربا را ذخیره کنیم که عامل ها برای پیشبرد ساحه چرباداری در آینده برای دستگیری خوجگی دهقانی و پس کردن بلندروی نرخ بسیار گرچه محصولات کشاورزی یا که گوشت و تخم و دیگر محصولات چرباداری آورده میرساند. من بعد نیز کشاورزان ناحیه دنغره با مقصد افزون نمودن دستاوردهای استحصالی، گرفتن حاصل بلند، به شغل فرا گرفتن مردم، غنی نمودن بازار استعمالی و صادرات محصولات کشاورزی با راه اندازی تمام امکانات موجوده در اساس دستور و راهنمایی‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت عمل نموده این ساحه مهم خوجگی خلق را رشد می‌دهند. سمندر اسکندرزاده، بابا علی تقازاده، اخبار. دوام سالهای صاحب استقلالی در ناحیه دنغره بخش صنعت نیز رشد نموده کارخانه‌های زیادی صنعتی مورد بهره‌برداری قرار داده شده است. در برابر استفاده از سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری داخلی همچنین با جلب سرمایه مستقیم خارجی در منطقه آزاد اقتصادی دنغره نیز کارخانه‌های استحصالی عمل می‌کنند که سهم آنها در بلند برداشتن اقتدار اقتصادی ناحیه نظررس است. ساحه صنعت در تاجیکستان مرحله به مرحله رشد می‌کند و در سمت قانع‌سازی طلبات با محصولات وارداتی وصل کننده و تأسیس جای‌های نویکاری قدم‌های استوار گذاشته می‌شود. باید یادآور شد که تا سطح نهایی کارکرد نمودن اشیاء خام یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. در ناحیه دنغره ولایت ختلان پیشرفت ساحه صنعت اساساً با جلب سرمایه از طرف صاحبکاران تأمین می‌گردد. دوام سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه‌های نوی صنعتی امکان فراهم آورد که استحصال محصولات زیاد و طلبات بازار تا اندازه قانع گردانیده شود. در ناحیه دنغره 35 کارخانه محصولات گوناگون استحصال می‌کند. طبق معلومات در جنبست 4 ماهه سال روان انشاءات صنعتی ناحیه با مبلغ 481 میلیون و 451 هزار سامانی محصولات تولید نموده حجم استحصال را نسبت به سال 2018 بیشتر از 106 میلیون سامانی زیاد نمودند. فراگیری اهالی در ساحه صنعت به جای کار بیشتر گردید. مثلا تأسیس یافتن کارخانه‌های دوزندگی. این شب و روز کارگران و متخصصان به دوخت لباس برای خوانندگان مشغولند. حالا زیاد از 1400 نفر در ناحیه دنغره در ساحه صنعت کار میکنند. فعالیت پیوسته و صیقلدهی هنر کارگران را در فعالیت موفق نموده است. برای کارمندان ساختارهای گوناگون نیز سر و لباس یگانه در کارگاه و کارخانه‌های دوزندگی حدود ناحیه آماده کرده می شود. ما امروز زنهای خانشین همه به جای کار تامین گشته ایستاده شکرانه استقلالیت میکنیم که امروز همه ما زنان دختران به کار مشغول هستیم. ما 6 سال می شود که در همین کارخانه دوزندگی کیانوش کار میکنیم. ما خیلی خوشبختیم که همین خیلی کارخانه های صنعتی بسیار شده و ما زنای خانشین به کار مشغولیم. کارگران و متخصصان واردسازی تکنولوژی نو را مطابق با طلبات زمان به راه ماندند. این تدبیر و صیقلدهی مهارت امکان فراهم آورده است که محصولات مطابق با طلبات بازار استحصال و پیشنهاد گردد. در اساس سپارش جناب عالی ما جوانان راهبران شده تصمیم گرفتیم که کارخانه خرد استحصال تشکیل نموده سهم خود را در رشد و نمو وطن خود گذاریم. الان مدت 1 سال است که زنهای جوانان خانشین را با کار جلب نمودیم. دختران کارخانه با دوخت لباس مکتبی مشغولند. الان در کارخانه 22 نفر کار میکنند. منطقه آزاد اقتصادی دنغره یکی از 4 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان محسوب می‌یابد که عین زمان در آن 24 سوبیکت فعال میباشد. دوام 4 ماه سال روان 7 سوبیکت به مبلغ 10.6 میلیون سامانی محصولات استحصال نمودند. امروز توجه به آن روانه کرده شده است که اساساً استحصال محصولات وارداتی وصل کننده زیاد گردانیده شود. پیشرفت فعالیت اساساً از حساب جلب سرمایه تامین کرده می شود.
то ба имрӯз дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара 24 субъект ба қайд гирифта шудааст ки аксарияти онҳо бо аз тарафи сармоягузорон соҳибкорони хориҷӣ бунёд ёфтаанд ва имрӯз аллакай 10 корхонаи мо ба истеҳсолот оғоз намуд ва тавре ки аз нишондиҳандаҳо бармеояд то ба имрӯз дар муддати 4 моҳи соли 2019 аз тарафи корхонаҳои ҳудуди минтақа беш аз 10 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда шудааст ки асосан инҳо маҳсулотҳои воридоту ивазкунанда мебошанд. дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати таъмини рушди соҳаи саноат бунёди чанд корхонаи саноатӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. Корхонаҳое ба таври таҷрибавӣ фаъолияткунанда бошад, аллакай маҳсулоти худро муаррифӣ мекунанд. 4 корхонаи мо аллакай барои ба истифода додан тайёр аст. ҳаҷми пурра ин корхонаҳо ба истифода дода шаванд ва фаъолият намоянд қариби 400 ҷойи кории нав амисол ташкил карда хоҳад шуд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Farmtex ин шабу рӯз асосан ба истеҳсоли маҳсулоти воридоти вазкунанда машғул мебошад. дар ин иншооти саноати 13 номгӯи маҳсулот аз ҷумла маводи бастубанди тиббӣ, косметологӣ ва гигиенаи шахсӣ истеҳсол карда мешавад. ба фаъолият оғоз намудани ин иншоот имкон фароҳам овард ки талабот ба маҳсулоти воридоти вазкунанда қонеъ гардонида шавад. таҷҳизоти корхона аз олмон ворид карда шудааст ва ин имкон медиҳад ки ашёи хом то сатҳи ниҳоӣ кор карду маҳсулоти босифат истеҳсол карда шавад. масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Farmtex ният доранд бо васеъ намудани фаъолият истеҳсоли маҳсулотро зиёд, шумораи ҷойҳои нави кориро бештар ва талаботи сокинони мамлакатро бо ин намуди маҳсулот қонеъ гардонанд. корхонаи Farmtex баъд аз ба истифода додан то имрӯз фаъолона фаъолият карда истодааст. корхона маҳсулотҳои воридивазкунанда истеҳсол мекунад, яъне пахтаи гигроскопӣ сафед карда шуда, пахтаи тамиз шуда, чӯбчаҳо истеҳсол мекунанд. инчунин дар корхона зиёда аз 50 нафар то имрӯз кор карда истодааст. корхона муддати 2 моҳ шудааст ки дар 2 марҳила кор карда истодааст. корхона тавонист ки маҳсулотҳои худашро дар муассисаҳои хусусии давлатӣ муаррифӣ намояд. то имрӯз дар ҷумҳурӣ ин хел корхона набуд, ин хел маҳсулоти хушсифат бо технологияи олмонӣ тайёр шуда истодааст маҳсулот. инчунин дар муддати 2-3 моҳи дигар то моҳи август сентябр марҳилаи дуюми корхона насиб бошад ба истифода дода мешавад. дар инҷо боз зиёда аз 50 нафар ҷойи корӣ мешавад. мо дар инҷо шумораи зиёди духтарон кора фаъолият мекунем ва бисёр пахтаҳои тиббӣ истеҳсол мекунем, аз ҷумла пахтаҳои ҷарроҳӣ, чӯбчаи пахтагӣ, боз тампон. дар ин давра дар ноҳияи Данғара истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ, маводи хӯрокворӣ ва дузандагию бофандагӣ зиёд гардида, суръати афзоиш дар маҷмӯъ 128.3%-ро ташкил намудааст. саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳадафи 4 эълон гардид. ин имкон медиҳад ки истеҳсоли маҳсулот зиёд гардонида шуда, тадриҷан талабот бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ қонеъ гардонида шавад ва фарогирии аҳолӣ ба ҷои кор дар соҳаи саноат ба маратиб афзоиш ёбад. мақсад ба он равона карда шудааст ки бо ҷалби сармоя аз ҳисоби соҳибкорон бо бунёду барқароркунии иншооти соҳа пешрафт таъмин карда шавад. бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти гуногун таъйинот дар ноҳияи Данғара боиси такмил ёфтани инфраструктури соҳаҳо гардида, маркази шаҳрак ва деҳоти ноҳия симои худро куллан дигаргун намуданд. имрӯзҳо дар ноҳия раванди бунёдкориҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат ёфта, дар баробари истифода аз маблағҳои буҷетӣ ҳамчунин бо саҳми соҳибкорон низ иншооти таъйиноти иқтисодию, иҷтимоӣ ва фарҳангиву хизматрасонӣ бунёд карда мешаванд. дар солҳои соҳиб истиқлолӣ барои рушди соҳаҳои афзалиятноки ноҳияи Данғара аз ҷумла маорифу тандурустӣ, саноату кишоварзӣ, варзиш, роҳу нақлиёт, сохтмону энергетика ва фарҳанг тадбирҳои бузурги бунёдкорӣ амалӣ карда шудааст. дар ин давра бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар марказ ва деҳоти ноҳияи Данғара бо мақсади таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди самтҳои дигари мавриди таваҷҷӯҳ дар соҳаи саноати ноҳия корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ бунёду ба истифода
дода шудааст ки ин раванд ба боз ҳам баланд гардидани сатҳи некуаҳолии мардум заминаи мусоид гузошт. дар давоми 4 соли охир дар доираи нақшаи генералӣ ва стратегияву барномаҳо иқдомҳои нави созандагӣ авҷи тоза гирифт. дар марказ ва деҳоти ноҳиям ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 278 иншооти таъиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. дар идомаи дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкорони бонангу бономуси ноҳияи Данғара иқдомҳои шоиста нишон додам тадбирҳои созандагиро дар марказ ва деҳот вусъат мебахшанд. 278 иншооти таъиноти гуногуне ки давоми 3 соли оянда сохта мешавад, қариб ҳамаи онҳо аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бунёд мегардад. аз шумораи умумии иншооти ҷашнӣ 36 тояш дар шаҳраки ноҳиям ва 242 бинои дигар дар деҳаҳо бунёд карда мешаванд. соли 2018 57 иншооти дорои таъиноти гуногун мавриди истифода қарор гирифта. айни ҳол дар 125 тои дигар корҳои сохтмонӣ бо суръат идома дорад. феълан дар маркази ноҳия бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми соҳибкорон сохтмони 36 иншоот идома дорад ва ҳамаи онҳо мувофиқ ба талаботи замон сохта мешавад. аз тарафи соҳибкорон ҷавонмардони ватандӯсти ноҳияи Данғара бунёд таъмир ва аз навсозии 278 иншоотҳои таъиноти гуногун то санаи 22 майи соли 2019 ба нақша гирифта шудааст. дар соли 2018 57 иншоот ба истифода дода шуд. аз аввали соли 2019 то ба имрӯз 27 иншооти дигар низ ба истифода дода шуданд. сохтмони рамзи даромадгоҳи ноҳияи Данғара бо ҷалби мутахассисон ва коргарон идома дорад. айни ҳол дар ин мавзеъ корҳои асосии сохтмонӣ ба анҷом расида, коргарон кӯшиш менамоянд ки иншооти мазкурро бо сатҳу сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонанд. дарозаи сутунпояи рамзи ноҳияи Данғара дар даромадгоҳ 30 метр буда, дар атрофи он тибқи нақша гулу дарахтони ороишӣ шинонида мешавад. донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Данғара аз ҷумлаи яке аз иншооти азим дар соҳаи тандурустӣ маҳсуб меёбад ки айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар бинои асосӣ ва дигар қисматҳои он бо ҷалби 100 нафар мутахассисону коргарони маҳаллӣ идома дорад. бинои асосии сохтмони донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Данғара моҳи апрел соли 2017 оғоз гардида, айни ҳол корҳои оҳану бетонии сохтмон ба анҷом расида, зиёда аз 150 нафар сокинони маҳаллияи ноҳияи Данғара дар ин ҷо кор ва фаъолият карда истоданд. айни ҳол дар сохтмон корҳои чиндани деворҳои ғиштӣ, насб кардани хатҳои алоқаи даруна рафта истодааст. худи бинои асосӣ аз 4 қисм иборат мебошад. ҳамзамон дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Данғара аз бинои таълимӣ 1-2-3 ва хобгоҳ барои донишҷӯён ва барои омӯзгорон хобгоҳ таҳризӣ карда шудааст. оянда бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Данғара 1600 нафар ба таҳсил фаро гирифта мешавад. мутахассисон ба сифати масолиҳи сохтмонии ҳамаи иншооти сохташаванда диққат медиҳанд то бино устувору мустаҳкам бунёд гардад ва солҳои зиёд ба мардум хизмат намояд. мақсад аз вусъат бахшидани корҳои созандагии ободонӣ, фароҳам овардани зиндагии шоиста барои мардуми деҳоти ноҳия мебошад. ҳамзамон корҳои сохтмонӣ дар 125 иншоот бо маром идома дошта, дар 70 иншооти дигар корҳои лӯякашӣ ва омодагӣ рафта истодааст ки рафти корҳои сохтмонӣ, сифати корҳои сохтмонӣ ҳамарӯза зери назорати қатрӣ қарор дорад. то ба охири соли равон ба истифода додани беш аз 35 иншооти дигар ба нақша гирифта шудааст. феълан сохтмони 33 иншоот дар соҳаи маориф аз ҷумла 5 боғчаи бачагона бо суръати баланд ҷараён дорад. дар соҳаи тандурустӣ бошад, сохтмончиён бунёди 4 беморхона, 12 маркази саломатӣ, 10 бунгоҳи тиббӣ, 2 таваллудхонаро суръат мебахшанд. ҳамчунин дар ноҳия ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ 32 ҳаммом, сартарошхона, кошонаи ҳусн, 7 меҳмонхона, 6 коргоҳи дузандагӣ, 14 маркази савдо, 36 маркази хизматрасонӣ, 5 корхонаи истеҳсолӣ, 34 майдончаву толори варзишӣ, ҳавзи шиноварӣ сохта мешавад ва ба 4 деҳа хатти оби нӯшокӣ
кашида хоҳад шуд. дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳоти себистони ноҳияи Данғара баробари бунёду навсозии иншооти хизматрасонӣ ҳамзамон сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 идома дорад. бино дуошёна буда барои 480 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. муассиса корош аз моҳи сентябр оғоз шуда мувофиқи нақша бояд ки дар муҳлати муайян шуда ба истифода дода шавад. барои 240 ҷои нишаст зиёда аз 10 синфхона ва 4 утоқи дигар сохтмонаш рафта истодааст. бинои пешини муассиса фарсуда шудааст бар замин аз сабабе ки дар деҳа зиёда аз 230 хоҷагӣ ва рӯз ба рӯз сатҳи сифати мисол дониши хонандагон барои пешравии муассисаи замонавӣ имрӯз аз тарафи як қатор родмардони ватандӯст соҳибкорон ҳамин муассисаи мо сохтмонаш рафта истодааст. бахшида ба арафаи 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз корҳои ободонӣ дар деҳаи мо афзалиятнок ҳамин муассиса буд ки имрӯз корҳояш назаррас аст. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар деҳаи хуррамзамини ноҳияи Данғара корҳои сохтмонӣ дар чанд иншоот идома дорад. дар маркази деҳа бо саҳми соҳибкорон ҷиҳати машғулияти доимии ҷавонон ба варзиш ва дастрасии аҳолӣ ба шароити муосири хизматрасонӣ марказҳои нав аз ҷумла ҳаммом, сартарошхона, ошхона, кошонаи ҳусн ва майдончаҳои варзишӣ бунёд карда мешавад. ин ифтихор ва ҳисси баланди ватандорӣ аст ки мо дар корҳои ободонӣ саҳми хешро мегузорем. иқдом гирифтем ки дар ободии диёри худ саҳм гузорем. аз рӯи нақша дар ин мавзеъ мо дар масоҳати умумии 21 сотиқ замин маркази хизматрасонӣ дуошона ҳамон бо тамоми шароитҳояш, майдончаи варзишӣ, ошхона, коргоҳи дузандагӣ ва кошонаи ҳусн бунёд намоем ки зиёда аз 15 нафар сокинони ҳамин деҳа бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии роҳу нақлиёт яке аз ҳадафҳои олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар ноҳия давоми солҳои соҳибистиқлолӣ баҳри амалисозии ҳадафу барномаҳои миллӣ тадбирҳои шоиста амалӣ карда мешавад то сокинон аз шароити хуби хизматрасонии роҳу нақлиёт истифода намоянд. айни ҳол қариб ҳамаи роҳҳои марказӣ асфалтпӯш карда шудааст ва ронандагону мусофирон аз он ба таври васеъ истифода мебаранд. то ба имрӯз аз ҷониби соҳибкорон дар маҷмӯъ 84 иншоотҳои таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шуданд. аз ҷумла 6 мактаб, 1 боғчаи бачагона, 6 маркази саломатӣ бо инобати ҳуҷраи таваллуд ва хатна, 6 бунгои тиббӣ, 4 ҳаммом, 1 маркази савдо, 2 корхонаи асфалтбарорӣ, 9 майдончаи варзишӣ, 2 майдончаи бозии кӯдакон, 6 чоҳҳои амудӣ, беш аз 40 километр роҳҳо асфалтпӯш, 27 километр роҳҳо санфарш гардида ҳамзамон дигар иншоотҳо барои хоҷагии халқи ноҳия муҳим низ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. ҳамчунин дар деҳаҳои ноҳия бо самгузории соҳибкорон симчӯбҳои кӯҳна ва ноқилҳои барқӣ иваз карда шуда кӯчаву хиёбонҳо бо талаботҳои меъморӣ ва шаҳрсозии имрӯз мутобиқ карда шуда истодаанд. соли 2018 барои истиқболи шоиста аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи ҳадафҳои наҷибӣ дар солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пешбинӣ шуда, бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва саҳми соҳибкорони ватанӣ беш аз 36 километр роҳи автомобилгарди маркази ноҳия ва деҳот баъд аз таҷдид мавриди истифода қарор гирифтанд. айни ҳол дар 38 километр роҳи автомобилгард корҳои таъмирӣ идома дорад. беҳтар намудани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ дар сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми асосиро касб менамояд ва маҳз баҳри амалишавии ин ҳадаф корҳои бунёдкорӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон анҷом дода мешавад. бо назардошти он ки соҳаи иҷтимоиёт дар сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи махсус дорад, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Данғара инфраструктураи соҳа такмил ёфта, муассисаҳои зиёди таълимиву тандурустӣ ба аҳамияти иҷтимоӣ дошта бунёд ва таъмиру навсозӣ карда шуданд. беморхона ва муассисаҳои тандурустӣ қариб ки дар ҳамаи ҷомаати деҳоти ноҳия бунёд гардида бо таҷҳизоти муосир ҷиҳоздонида шудаанд. ҳамчунин барои кӯдакони ятим ва дорои имконияти маҳдуд низ муассисаҳои махсус фаъолият менамоянд.
تامین پیشرفت سوهای معارف و تربیت نسل نورس و جوان در روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی از روزهای اول استقلالیت دولتی زیر توجه به‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفته، دوام بیشتر از 12 ساله صاحب استقلالی این ساحه در شهر و ناحیه‌های کشور رشد نظررس را صاحب گردید. سال از سال بنیاد و نوسازی و مورد بهره برداری قرار گرفتن بناهای نو و زمانوی و جلب متخصصان بلند اختصاص به تعلیم و تربیت نسل نورس در این سمت دستاوردها نمایان به میان آمده است. امروزها در ناحیه دنغره ولایت ختلان 82 مؤسسه تعلیمی از جمله یک گیمنازیا، یک مکتب پرزیدنتی، یک لیسه و 4 مؤسسه تو مکتبی فعالیت دارد که در آنها نسل نورس و جوان کشور درس وطن دوستی و خویشتن‌شناسی می‌آموزند. با توجه و غمخوری روزافزون دولت و حکومت کشور به ساحه معارف همچون بخش کلیدی و پیشبرنده جامعیت در سالهای صاحب استقلالی سطح دانش و جهانبینی نسل نورسی کشور به طلبات دور و زمان موافق کرده شده است. تدبیراندیشی‌های بنیادی در ساحه معارف در این ناحیه مملکت بر اعلی و مشاهده می رسد. در دایره اقدام‌های سازنده به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اجرای امر پرزیدنت مملکت جهت در سطح بلند تجلیل نمودن این سنه عمومی ملی با سهم صاحبکاران و شخصانی و سخاوت‌پیشه ناحیه دنغره بنیاد قریب 270 انشاءات به نقشه گرفته شده، الکی 60 عدد آن ساخته مورد بهره برداری قرار گرفته است و کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات‌ها با سرعت و صفت بلند جریان دارد. از انشاءات بنیاد شونده 33 عدد آن مؤسسه‌های تعلیمی بوده، الکی تا امروز با دستگیری صاحبکاران وطن دوست دیار در سال تحصیل 2018-2019 8 مؤسسه تعلیمی بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفتند. تطبیق عملی این بنیادکاری‌ها اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت وسعت سازندگی‌ها به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی و رشد دهات میباشد. با ساختن مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه‌های نوی تعلیمی امکان و شرایط تعلیم و تربیت نسل نورس در ناحیه دنغره باز هم بهتر و خوبتر خواهد گردید. سمت معارف در سیاست اجتماعی دولت همچون سمت افضلیت‌ناک اعلام گشته است. از این خاطر تمام دستاوردهایی که در سمت اجتماعی ناحیه دیده می شود پیش از همه پیوستگی ناگستنی را دارند با ساحه معارف ناحیه. جهت بلند برداشتن صفت تعلیم، پیش بردن کارهای تربیوی پیش از همه امکانیت شرایط خوب تعلیمی نقش مهم را اشغال می‌کنند. از این لحاظ در ناحیه ما نیز در یک سال اخیر با استفاده دادن و کارهای ساختمانی در 33 انشاءات ساحه مربوط به ساحه معارف دوام دارد و فقط من در قیاس یک چیز قید کردنی هستم که فقط در یک سال خونشی که امروز به اتمام نرسیده است 8 مؤسسه تعلیمی از جانب صاحبکاران و دیگر شخصانی که جهت اجرای امر پرزیدنت جمهوری همون همت بستند ساخته تمام اسباب و انیام خونش مجهز گردانده به استفاده داده شده است. این همه امکانیت می‌دهد که بار دیگر شرایط تعلیم پیشبرد کارهای تربیوی با یک مقام مخصوص آورده رسانده شود. در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دنغره در سال خوانشی 2018-2019 بیش از 36,000 نفر خواننده تحصیل دارند و نزدیک 2,000 آموزگار به تعلیم و تربیت نسل آینده‌ساز کشور جلب کرده شدند. طوری مسئولین بخش معارف ناحیه ابراز می‌دارند توجه دولت و حکومت تاجیکستان به ساحه معارف و فراهمسازی امکانات وسیع در این سمت امروز مسئولیت آنها را در تعلیم و تربیت درست نسل نورس بیشتر نموده است. امروز خوانندگان ما در یک مؤسسه زمانوی و با تمام تجهیزات معاصر تجهیزانیده خوانده تحصیل کرده ایستادند و ما آموزگاران کوشش به خرج می‌دهیم که همه اون غمخواری هایی که جناب عالی نسبت به ساحه معارف کرده ایستادند جوابگوی غمخواری جناب عالی باشیم و سعی کوشش می‌نماییم که خوانندگان رو در روحیه خویشتن‌شناسی و تندرستی تربیت نموده به ویه رسانیم. در این ناحیه در سالهای صاحب استقلالی کشور روند کامپیوتر کنونی مؤسسه‌های تعلیمی نیز زینه به زینه تأمین گردیده. بنا به معلومات موجوده در دبستان‌های این ناحیه امروز 1255 کامپیوتر در خدمت خوانندگان است. ما متخصصان جوان در یکی از مؤسسه‌هایی که با تمام اسباب و لوازمات‌های جهانی مجهز کرده است
хонандагонро ба таълиму тарбия фаро гирифта истодем ва ин ҳам аз як ҷиҳат мушкилии омӯзгоронро хеле осон мегардонад. Масалан кор кардан ба тахтаҳои электронӣ ва дар чунин як муассисаи замонавӣ дарс гуфтан ва аз ин лиҳоз шахсан аз номи худ ва аз номи тамоми мутахассисони ҷавони ноҳияи Данғара миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки дар соҳаи маориф ки бисёр ҳам як дигаргунии куллӣ ба вуҷуд омадааст. мо шукргузор аз он ҳастем ки бо ташаббуси ғамхориҳои падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми гӯшаю канори Тоҷикистони азизамон муассисаҳои таълимии ҳозиразамон ва иншоотҳои бузурге сохта мавриди истифода қарор гирифта истодааст. мо омӯзгорони ҷавон ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои миллат ваъда медиҳем ки барои пешрафти соҳаи маориф ва тарбияи насли наврас ки соҳаи калидии ҷомеа ба шумор меравад саҳмгузор бошем. омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳия иброз медонанд ки баробари соҳиб шудан ба чунин биноҳои муосиру барҳаво сифати таълиму тарбияи насли наврасро боз ҳам беҳтар мекунанд ва барои расидан ба ҳадафҳои дар пеш гузошта аз тамоми имконот кор мегиранд. сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф дар ноҳияи Данғара бо кӯшишу талоши пайвастаи омӯзгорон мавриди татбиқ қарор дорад. заҳмати пайваста, такмили ихтисоси кормандони соҳа ва истифода аз усулҳои нави таълим ба раванди аз худкунии донишҳои муосир дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Данғара такони ҷиддӣ бахшидааст. машғулиятҳои шавқовар ва истифодаи шиёру овезаҳою маҳфилҳои фанӣ дар дабистонҳои ин ноҳия ҷавобгӯ ба талаботи замон мебошад. натиҷаҳои ҳамаи ин корҳо буд ки имрӯз муҳассилини муассисаҳои таҳсилотии мо дар тамоми озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар тамоми он чорабиниҳое ки баҳри баланд бардоштани савияи дониши онҳо баланд бой гардондани маънавиёти онҳо нигаронда шудааст иштироки фаъолона доранд. фақат имсол дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Данғара соҳиби 40 медал гаштанд ки дар қиёс ба соли хониши гузашта қариб 1 маротиба зиёд аст. маорифчони ноҳияи Данғара ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд медиҳанд. тавре таъкид мегардад омӯзиши забонҳои англисию русӣ дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Данғара дар асоси барномаи давлатии такмил ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ барои солҳои 2015-2020 ба роҳ монда шуда имрӯз омӯзгорони кордону ботаҷриба дар ин самт ба тарбияи насли наврас ҷалб гардидаанд. дар ноҳияи Данғара феълан бо ташаббуси соҳибкорони ватандӯст бунёди мактабҳои нав идома дошта талошҳо бар он равона гардидааст ки иншооти сохташаванда бо сифати баланд дар муҳлати пешбинишуда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шаванд. бо сохта ба истифода додани муассисаҳои нави таълимӣ ки дар деҳаҳои дурдасти ноҳия ба нақша гирифта шуданд имкон фароҳам меояд ки мушкилоти мавҷудаи хонандагон комилан рафъ гардад. дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ ва қоматафрохтани иншооти гуногун ҳам симои ноҳия ободу зебо мегардаду ҳам замина барои боз ҳам беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии сокинон ба миён хоҳад омад. дар деҳаи мо муассисаи нави замонавӣ барои 340 ҷои нишаст дорои толори варзишӣ, маҷлисгоҳ, китобхона, ошхона сохта шуда истодааст. агар дар қиёс ба муассисаи пешина кунем ки соли 1968 фаъолият мекард, аллакай барои хонандагон тангӣ мекард. мо ҳамчун омӯзгорон, сокинони деҳа, фарзандони ин деҳа ба ин ғамхории пешвои муаззами миллат кӯшиш ба харҷ медиҳем ки баҳри ободии ин ватан саҳми худро гузорем. насли наврасро дар доираи анъанаҳои миллӣ, суннатҳои гузаштагон, ифтихори ватандӯстӣ тарбия намоем ва дар оянда мутахассисони варзидаро барои рушду нумо ва инкишофи ин кишвар тайёр намоем. маорифчони ноҳияи Данғара талош бар он доранд ки сифати таълиму тарбияи насли наврасро боз ҳам беҳтару хубтар намоянд ва бо дастовардҳои навин муаррифгари Тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи ҷаҳонӣ бошанд.
با توجه پیوسته به حفظ صحتی عامه که در سیاست اجتماعی دولت و حکومت تاجیکستان موقع خاصه را صاحب است، ساحه تندرستی هم در ناحیه دنقره در سالهای استقلالیت دولتی رو به رشد آورده امکانات خدمت رسانی به ساکنان به مراتب بهتر گردیده است. حالا در ناحیه دنقره از طرف بیمارخانه مرکزی، بیمارخانه کسلی های سیل، 3 عدد بیمارخانه منطقوی دهات، مرکز سلامتی ناحیه، 22 عدد مرکزهای سلامتی دهات، 38 بنگاه طبی و دیگر مؤسسه های طبی به ساکنان خدمت طبی رسانیده می شود. در مجموع در مؤسسه های طبی ناحیه دنقره 133 طبیب دارای معلومات عالی، 975 نفر کارمندان میانه طب و 398 نفر کارمندان خرد طب فعالیت دارد. امروزها خدمت رسانی صفتناکی طبی به اهالی ناحیه و بیرون از آن در مؤسسه دولتی بیمارخانه جمهوریوی کلینیکی ناحیه دنقره در سطح بلند به راه مانده شده است. بیمارخانه مذکور دارای 105 کد و 13 شعبه می باشد. این مؤسسه طبی دارای امکانات وسیع برای تشخیص و طبابت بیماری های گوناگون می باشد و دارای شعبه های بیماری های دل، بیماری های عضوهای درونه کلانسالان و نورسان، شعبه پیوندسازی عضو و بافته های انسان، شعبه جراحی کلانسالان، شعبه جراحی کودکانه و اورولوژی، شعبه بیماری های امراض زنانه، شعبه تولد، شعبه نجات و بعد جراحی، نقطه شکسته‌بندی، شعبه درمانگاه، شعبه آزمایشگاه بخش تشخیص نوری و اولتراسدا و توانبخشی است. بیماران با نظرداشت مراجعت تشخیص و بستری کرده می شوند. در بیمارخانه جمهوریوی کلینیکی ناحیه دنقره در 4 ماه سال 2019 1198 بیمار بستری کرده شدند که از این 233 نفرشان از شهر و ناحیه‌های اطراف می باشند. از این شماره 275 نفر جراحی گردیدند. در این دوره در 9 بیمار جراحی پیوند گرده گذرانیده شده است. آزمایشگاه این بیمارخانه جمهوریوی دارای دستگاه و تجهیزات معاصر بوده. تنها دوام سال جاری 12957 تحلیل های لابراتوری گذرانیده شدند. در شعبه بیماری های دل تمام نمود مریضی های دل با استفاده از دستگاه های معاصر تشخیص کرده می شوند. ما در نزد دستگاه انگوگراف قرار داریم که این یکی از دستگاه های نادر می باشد. با واسطه این دستگاه ما می توانیم که بیماری های دل را توابت کنیم. با واسطه این دستگاه ما رگ‌های خونگر دل را عکس برداری کرده جای تنگ شده یا بسته او را معاین کرده می شود و با واسطه این دستگاه ما می توانیم جای تنگ شده را استن گذاری نایچه گذاشته جای تنگ شده را برطرف کرده و خون تامین کنی دل را برقرار کنیم. ما امکانات‌های بین‌المللی بزرگ داریم که در دوام یک روز ما می توانیم با 4 یا 5 نفر بیمار به مشکلی یاری خود را رسانیم. تا سال 2016 این دستگاه در بیمارخانه وجود نداشت و بیماران ضرور می شمردند که به شهر دوشنبه برای توابت روند و امروز ما به مشکلی افته میتونیم که این چیزا را در ناحیه دنقره در بیمارخانه جمهوریوی کلینیکی ناحیه دنقره به انجام رسانیم. این هم از ثمره استقلالیت، اینجای آرامی و صلح و ثبات می باشد و این چنین سهم جناب عالی در این کار بسیار بزرگ است. فعلا در بیمارخانه جمهوریوی کلینیکی ناحیه دنقره قریب 300 نفر متخصصان بلند اختصاصی ساحه طب کار و فعالیت داشته به اهالی خدمتی طبی میرسانند. کارمندان بیمارخانه در خارج کشور تکمیل اختصاص نموده سویه دانش و ملکه کسبی خود را صیقل داده در سمت تشخیص و معاینه به نتیجه های نظررس نائل گردیدند. امروز از تمام شهر و دهه ها بیماران به اینجا مراجعت می نمایند. یکی از جهت مثبت این کلینیک در این می باشد که در اینجا تمام دستگاه های حاضر زمان جهازانیده شده است که ما یعنی که دکتران تنقیصی نمی کشیم و مثلا من در اینجا وقتی که معاینه می گذارانیم اگر که یگان مشکلی که پیش بیاد با کامپیوتر توموگرافی مثلا با لابراتوریا و در اینجا مثال گاسترینترولوژیا رفته بیماران سری وقت تشخیص خود را معاین کرده پورا میکنن و طبابت انیق میگیرن. من از با دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان من یعنی که یک بانوی تاجیک و سال 2018 توانستیم که به شهر دهلی رفته در آنجا باز اخوی دل را آموخته اومدیم و در اینجا از سال 2018 تا این جانب و تمامی
беморон яъне ихҳои дилро мегузаронем ва сари вақт ташхиси онро муайян мекунем. Тақрибан дар як рӯз зиёда аз 30 нафар то 40 нафар беморонро мо аз ташхиси ултрасадоӣ мегузаронем ва ташхиси эхокардиографияи дил бошад дар як рӯз аз 5 то 10 нафар метавонем ки аз муоина гузаронем. Ва маҳз бо дастгириҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешвои миллат ин мушкилотҳо бартараф шуд ва беморон омада сари вақт ташхиси худро пурра муайян мекунанд ва ба дигар шаҳру ноҳияҳо дигар овора намешаванд. дар таъмини пешрафти соҳаи тандурустӣ дар ноҳияи Данғара саҳми соҳибкорон, кормандони соҳа ва ҷалби сармояи мустақим назаррас арзёбӣ мегардад. бо назардошти муҳим будани ин самт соҳаи тандурустӣ мавриди таваҷҷӯҳи хоса қарор дорад ва хизматрасонии тиббӣ дар Тоҷикистон дар доираи дастгириҳои иҷтимоӣ тадриҷан баланд бардошта мешавад. ҷиҳати боз ҳам беҳтар гардидани шароити хизматрасонии тиббӣ бунёди марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ дар доираи иқдомҳои созанда ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дорад. танҳо дар як соли охир 12 иншооти соҳаи тандурустӣ ки ин ҳам бошад 10 адади он бо саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша сохта ба истифода дода шуданд. марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ ки дар деҳаҳои дурдасти ноҳия сохта шуданд мушкилии аҳолиро пурра рафъ намуданд. масофаи роҳ аз деҳаи остона то маркази ноҳия зиёда аз 40 километр ташкил мекард. дар деҳаи навбади санкта бошад масофаи роҳ то маркази 35 километр ташкил мекард ки ин беҳад мушкилот ба мардум меовард. баъди сохта ба истифода додани ин марказҳои саломатӣ мушкилоти мардуми деҳот хеле ҳам сабук шуд ва дар ҳар як маркази саломатӣ 15 адад ҷойҳои кори нав ба истифода дода шуд ва кадрҳои маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор гаштанд. бо мақсади ба талаботи замон ҷавобгӯ кардани фаъолияти марказҳои саломатӣ осон кардани мушкилоти мардум барои ташхису табобат аз ҷониби соҳибкорони деҳаи Пушинг маркази саломатии кӯҳнаи деҳа таъмиру навсозӣ гардида дар шафати он як таваллудхонаи муосир таъмин бо тамоми таҷҳизотҳои зарурӣ сохта шуд. маркази саломатии нав аз 10 ҳуҷра аз ҷумла 3 ҳуҷраи модару кӯдак, 1 ҳуҷраи хатна, 2 утоқи ташхис ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат аст. дар деҳоти Пушин қаблан як бунгоҳи тиббӣ фаъолият мекард ки ба ҳамаи сокинон ба таври қонеъкунанда хизмат расонида наметавонист. солҳои пеш мардум барои ташхису табобат дар фаслҳои гармову сардӣ ба маркази ноҳия мерафтанд. акнун ин мушкилии онҳо бо бунёди таваллудхона ва таҷдиди маркази саломатӣ ҳал гардид. ман иброҳим пилол хатмкардаи муассисаи рақами 5 деҳаи Пушин соли 2016 ба коллеҷи тиббии ноҳияи Данғара дохил шудам. дар деҳаи мо бисёр корҳои ободонӣ ба анҷом расонида шуд. аз ҷумла таваллудхона, беморхона фаъолият менамояд. нақша дорем ки оянда коллеҷи тиббии ноҳияи Данғараро хатм намуда омада дар деҳаи худамон кор ва фаъолият намоем. дар ҷамоати деҳоти Себистон бошад беморхонаи минтақавии хоҷа Шафиқи Балхӣ баъди навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. лозим ба таъкид аст ки беморхонаи мазкур ҳанӯз солҳои 70-уми қарни гузашта бунёд гардида солиёни зиёд ба мардуми деҳот хизмати тиббӣ мерасонид ва бо гузашти вақт фарсудаю валангор гардид ва умуман кор намекард. ба истиқболи ҷашни умумимиллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми созандаи шахсони ватандӯст ва саховатпешаи деҳот он дар як давраи кӯтоҳ навсозӣ карда шуда ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ гардонида шуд. беморхонаи мазкур аз 2 ошёна иборат буда дорои 3 шуъба кӯдакона, таваллуд ва шуъбаи дарунӣ мебошад. бо таҷдиди ин муассисаи тиббӣ 67 нафар мутахассисони соҳаи тибб соҳиби ҷойи кори доимӣ гардида ба 17 000 аҳолии деҳоти Себистон хизмати тиббӣ мерасонанд. дар маҷмӯъ беморхона дорои 30 кати хоб буда бо ифтитоҳи он имкон фароҳам шуд ки сокинон дар маҳалли зисташон ба муолиҷа фаро гирифта шаванд. оиди сазовар пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли рушди деҳот, ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ дар муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия як қатор дигаргуниҳои куллӣ ба амал омад. то имрӯз дар ноҳия зиёда аз 12 адад марказу бунгоҳи саломатӣ сохта ба истифода дода шуд. имрӯзҳо боз як беморхонаи қитъавӣ дар деҳаи Себистон аз таъмири куллӣ бароварда ба истифода дода шуда ва дар деҳаи Дурахшон ва деҳаи Нурбахш бунгоҳҳои тиббии ҳозиразамон сохта ба истифода дода шуданд.
در جماعت دهات پوشینگ در دهه پوشینگ تولدخانه برای 12 کت ساخته به استفاده داده شد که با تمام لوازمات و تجهیزات طبی نوی حاضر زمان تامین گردند که به 15600 نفر اهالی دهات جماعت دهات پوشینگ خدمت طبی رسانده می شود. این شدهای ساخته شدگی از طرف صاحبکاران محلی ساخته به استفاده داده شدند. در دهات یکتوت جماعت دهات کورز بنگاه نوی طبی امکان فراهم ساخت که 7 نفر از متخصصان محلی با کار تأمین گردند. بنگاه مذکور از طرف رهبر خواجگی دهقانی نازنین بهادر نازنین زاده ساخته با تمام تجهیزات لازمی مجهز کرده شده برای بیش از 1000 نفر اهالی دهه یکتوت خدمت می‌رساند. ما خرسند از آن هستیم که با ما این بنگاه طبی سلامتی ساخته داده شد و برای خلق خودمان خدمت میکنیم. ما همیشه خرسند هستیم که شرایط حاضره به ما مهیا شده است. بنگاه طبی پیشنهاد ما با طلبات جوابگو نبود، حاضر به ما همه طلبات ها مهیا شده است و ما خرسند هستیم. عین حال بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی ساختمان باز 15 عدد مرکز سلامتی و بنگاه طبی 2 عدد تولدخانه با جانبداری از سیاست سازنده سرور دولت با سهم شخصانی وطن دوست در جماعت‌های دهات ناحیه دنقره جریان دارد. ساحه فرهنگ نیز در سالهای استقلالیت دولتی در ناحیه دنقره رو به رشد آورده اهل فرهنگ ناحیه با تمام شرایط کار و فعالیت تأمین می‌باشند. در ناحیه دنقره فعلا 42 مؤسسه فرهنگی فعالیت نظررس دارند. بنیاد و نوسازی مرکزهای فرهنگی در دهات ناحیه دنقره بهر غنی‌گردانی معنویات مردم به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی ادامه داشته، صاحبکاران و شخصان خیرخواه در برابر برقرار نمودن مرکزهای موجوده همزمان ساختمان چنین انشاءات فرهنگی را وسعت می‌دهند. رشد دهات و هنرهای مردمی سعی اعلان شده است. بنابراین همین سبب از طرف مردی سخاوت پیشه همین دیار طالبشاه میرزا رحیموف همین بنا از نو ساخته شد. شطوری که دیده شدین در این بنا همه شرایط ها مهیا کرده شده است. اتاقهای کاری، اتاقهای آرایشی، 170 جای نشست، صحنه برای برآمد کردن، همه شرایط مهیا است. ما نداری خودمان را با جناب عالی پیشوای ملت محترم امام الرحمن میرسانیم با این دستگیری و با این بناهای حاضر زمانی که برای خلق وطن استفاده داده می شود. فرهنگچیان ناحیه با پیدا نمودن شرایط ارزنده برنامه‌های نوی فرهنگی را تحریزی نموده آمادگی ها را در این سمت پرزور می نمایند. پیشروی های کلی در ساحه معارف، تندرستی و فرهنگ ناحیه دنقره به چشم می رسد و این همه سازندگی ها تنها در سالهای اخیر به خاطر رشد دهات و بهتر گردیدن شرایط زیست مردم دهه روانه گردیده است. روند سازندگی ها با مرام ادامه دارد. در ادامه سفر کاری در دهه پوشینگ ناحیه دنقره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از خواجگی دهقانی حاجی لیلا بازدید به عمل آوردند. در اینجا سرور دولت با فعالیت خواجگیداران دستاوردهای آنها شناس شده با کارگران دایر به مسائل استفاده ثمرناک زمین، استحصال محصول خوشصفت کشاورزی، رشد باغات و تامین امنیت عضوخواری صحبت صمیمی دایر کردند. خواجگی دهقانی به نام حاجی لیلا یکی از خواجگی‌های پیشقدم دهات پوشینگ میباشد که میدان زیادی زمین‌های بوئی را آبیاری کرده از آن برای بهداشت شرایط اقتصادی و اجتماعی اعضای خواجگی و فراوانی بازار استعمالی دهه ثمرناک استفاده میبرند. مساحت عمومی زمین‌های خواجگی 3 گکتار را تشکیل می‌دهد. از این مقدار زمین حاصلده در میدان صفر از 140 گکتار 12 گرمخانه بنیاد شده است. در اینجا با اصول خاص لیمو، پمیدور، بادرین، کرم، گلکرم و دیگر سبزیجات پرورش می‌یابد. چون همه قاعده‌های اگرتکنیکی رعایت می‌گردند، حاصل نهایی لیمو و دیگر محصولات کشاورزی خوب است. در خواجگی به طور موسمی و دائمی همگی 30 نفر با کار تامین شده. در مساحت 2 گکتار خواجگیداران تاکزار بنیاد کرده انگورهای نوعی سیاه، سفید و شاخانه پرورش می‌کنند. در بیش از 25 گکتار میدان باقی مانده زمین‌های خواجگی درختان گوناگون میوه‌دهنده آلوی سیاه، بادام، گیلاس، زردآلو، سیب، خرما، شفتالو و خوش شنونده شده است که الکی به حاصل درآمده است. برای بی‌تلف نگاه داشتن حاصل باغات کارگران خواجگی در نزد زمین‌های کشت با گنجایش 400 تن محصولات سردخانه ساخته شده است. برای آبیاری زمین‌ها حفظ آب با گنجایش 400 کوب بنیاد گردیده در آن پرورش ماهی‌ها به راه مانده شده است. اعضایان خواجگی دهقانی حاجی لیلا از حساب درآمد صافی خواجگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت در دهه اولیچه‌دره دهات سیبستان یک بنگاه زمانوی با تجهیزات، داروواری، میز و کرسی ساخته به استفاده دادند.
در دهه پوشینگ اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باغ فرهنگی و فراغتی و حوض ماهی پروری را افتتاح کردند. مکان دیگری سیر و گشت ساکنان دهه پوشینگ باغ فرهنگی و فراغتی یا تماشاگاه و حوض کلا می باشد که با افتخار تشبس‌های جهانی پیشوای ملت اوید به حل مشکلات آبی آشامیدنی از جمله 10 ساله نوی بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با اقدام دست جمعانه مردم و صاحبکاران در دوام یک سال از نو سازی شد. مساحت عمومی تماشاگاه 6 گکتار را تشکیل می دهد. بعد مورد بهره برداری قرار دادن آن 10 نفر با کار دائمی تامین شدند. در حدود موضع سیر و گشت ساکنان از طرف کارگران 2,500 درختان گوناگون آرایشی و سایه افکن شنونده شد. برای مساعدت به استراحت و فراغت مردم در تماشاگاه نزد حوض 4 صحبت کده، 4 کد و 3 کرسی گذاشته شده است. از دو طرف راهروهای این موضع خوشبود و هوا لوحه‌های شعر و اندرس‌های بزرگان، شاعر و نویسندجات پر از پند روزگار از کلاسیکان تاجیک جمع‌آوری گردیده است که برای تربیت نسل جوان بسیار با مورد می باشد. قهرمانان افسانه‌ای با آهن و چوب‌ها ساخته شده با آرایش گوناگون دقت کودکان و نورسان را به خود جلب می‌کنند. در حوض ماهی نوع‌های سازن، اموری سفید، کر و پیشونه پهن پرورش کرده می‌شود که در یک سال تعداد ماهی به صدها هزار رسیده است. در داخل حوض 4 قایق گوناگون حجم در خدمت استراحت کنندگان گذاشته شده است. در اینجا برای دوستداران ورزش امکانات‌های مساعده دویدن و آب و توپ بدن مهیا گردیده است. 1 کیلومتر راه اطراف حوض برای دویدن مطابق کرده شده. دیگر لوازمات ورزشی برای ورزشکاران نصب شده است. بینندگان گرامی، این بود آن خبر گزارش‌هایی که تا این لحظه به دست ما رسیدند و منظور شما نمودیم. خیر تا نشریه بعدی.